Ini adalah awal pertemuan kita, di mana para alumni pun berkumpul dan membantu kita untuk beradaptasi di bimbingan ini. Kemudian, ini adalah pertemuan kedua kita, di mana alumni sudah tidak hadir lagi dan wanitanya pun sudah mulai akrab. Namun yang laki belum. Di pertemuan selanjutnya, di sini kita sudah mulai akrab. Kita mulai mengobrol satu sama lain dan jahil foto teman-teman yang lain. Dan lihat ibu ini, sangat memperhatikan. Dan ini salah dua teman kita, Aji dan Dewi sudah mulai dekat. Dan Aji mengantar Dewi pulang ke rumah. Mari kita tanya dengan Dewi. Emang lu bener suka sama Aji? Enggak kok. Duh, mulutnya bau. Dan hari-hari berikutnya pun kita semakin akrab. Tanpa berselang lama, ternyata kita mendapatkan keluarga baru. Ada Eko, Arif, Aulia atau Nyunyu, dan Dede. Tambahnya mereka di keluarga kami jadi semakin ramai. Mereka bertiga sedang menonton bola. Tapi Arif agak setengah orangnya. Aku coba ingat lagi warna baju. Ya Tuhan, berikan hamba teman yang lebih waras. Begitupun Nyunyu. Adanya beliau, kita di sini jadi semakin terhibur karena dengan suara yang berisik dan tidak bisa diam. Nah, di sini kita sudah memulai bab 3. Di sini Pak Hadi menjelaskan bagaimana perancangan di bab 3. Dan lihat raut wajah Aris, sangat senang bukan? Dimanapun kalian berada, ku kirimkan terima kasih untuk warna dalam hidupku dan banyak kenangan indah. Kau melukis aku. Tanpa kita sadari ternyata pendaftaran sidang telah dibuka. Kita langsung bergegas untuk foto studio. Teringat malamku hitung-hitung bintang saat mataku sulit tidur. Suaramu buatku lelap. Dimanapun kalian berada, ku kirimkan terima kasih untuk warna dalam hidupku dan banyak kenangan indah. Kau melukis aku. Kita tak pernah tahu berapa lama kita diberi waktu. Jika I should've stayed at home, 'cause right now I see all these people that love me, but I still feel alone. Can't help but check my phone. I could've made you mine, but no, it wasn't meant to be. And see, I wasn't made for you, and you weren't made for me. Though it seems so easy. And
and that's because I wanna be your favorite boy. I wanna be the one that makes your day, the one you think about as you lie awake. I can't wait to be your number one. I'll be your biggest fan and you'll be mine, but I still wanna break your heart and make you cry. But won't you wait? You know it's too late. I'm on my own shit now. Let me tell you how it feels to be fucking great. I feel great. Whoa. You need to be yourself. Love someone for loving you instead of someone really cool that makes your heart melt. Who knows what you truly felt? You're still my favorite girl. You better trust me when I tell you there ain't no one else more beautiful in this damn world. In this damn world. Ayo, suruh siapa, Bu? You're gonna wanna be my best friend, baby. You're gonna wanna be my best friend. You're gonna wanna be my best friend, baby. You're gonna wanna be my best friend. Best friend. You're gonna wanna be my best friend, baby. You're gonna wanna be my best friend. Best friend. You're gonna wanna be my best friend, baby. You're gonna wanna be my best friend. I say that I'm happy. I say that I'm happy, but no, 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 no. I still wanna be your favorite boy. I wanna be the one that makes your day, the one you think about as you lie awake. And I can't wait to be your number one. And I'll be your biggest fan, and you'll be mine. But I still wanna break your heart and make you cry. Dan pada akhirnya kita bisa menyelesaikan sidang, dan kami semua sangat senang. Terima kasih Pak Hadi. Terima kasih teman-teman bimbingan 2021-2. Terima kasih para alumni. Kami sangat senang telah dibantu. Inilah kita. Lembar monokrom hitam putih. Aku coba ingat warna demi warna di hidupku. Takkan ku mengenal cinta bila bukan karena hati baikmu.